Setho sa mehleng sa ANC Niehaus ya ileng a lelekwa mokgeng o thehile mokgatlo wa hae o bitswang Radical Economic Transformation Movement. Mokgatlo o tshepa ho ntshetsapele maano ao ANC e hlolehileng ho kenya tshebetsong, empa o keke wa iketela dikgetho ha jwale. Dibeke tse mmalwa ka mora ho lelekwa ke ANC, Niehaus o thehile mokgatlo wa hae ileng Radical Economic Transformation Movement. Le ho sola ANC ka hore e lahlile maikemisetso a yona a motheo. Ore ANC e hlwele ho ntlafatsa moruo ho boholo wa batho ba baso le ho hloleha ho busetsa moo beng ba ona hammoho le hore banka reserve e be taolong ya mmuso. I think it is important to understand that the Radical Economic Transformation Movement is about the fundamental economic rights of the majority of South Africans, specifically Black and African. Empa mokgatlo ona ha e so be mokga wa dipolotiki mme o ka se kenele dikgetho selemong se tlang. We are registering as a non-profit organization with the Department of Social Development. What the future holds, I cannot tell you. This movement may at some stage become a political party. I don't know. Ho tla fihla ha jwale ha ho so hlaki hore ke bahlanka bafe ba baholo ba ANC ba tshehetsang Niehaus.